Ndagira ngo rero twihuse cyane duterera amaso muri ritangazo noneho rishyizwe hanze n'abakuru b'ibihugu ba EAC na SADC ni nyuma yuko kuri uyu wa 24 Werurwe bateranye hifashishijwe uburyo bw'iyakure n'imyanzuro bashyize hanze rero yose nta numwe dusimbutse tugiye kuba tuyigarukaho 5 kuri 5 reba hasi yanditse subscribe n'imyanzuro yari itegerejwe na benshi ariko kandi n'imyanzuro yatinze gusohoka natwe rero twakomeje gutegereza kugira ngo ikijya hanze duhite tuyibagerezaho ku gihe. Hanyuma rero iragira iti itangazo ry'inama ya kabiri ya EAC SADC y'abayobozi b'ibihugu kwa 24 Werurwe 2025 inama rusange y'abakuru b'ibihugu na za guverinoma bo mu muryango wa Afrika Iburasirazuba EAC n'umuryango w'iterambere ry'Uburasirazuba n'amajyepfo ya Afrika SADC izwi nka Joint Summit yakozwe hifashishijwe ikoranabuhanga kwa 24 Werurwe 2025 ni mu mwuka mwiza n'ubufatanye hagamijwe gusuzuma raporo y'Abaminisitiri ba EAC na SADC ni ku mutekano wo mu Burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kabiri, iyi nama rusange yari yobowe ku buryo busesuye na nyakubahwa Dr. William Samoei Ruto, Perezida wa Repubulika ya Kenya akaba n'umuyobozi wa EAC, hamwe rero na nyakubahwa Dr. Emmerson Mnangagwa, Perezida wa Repubulika ya Zimbabwe akaba n'umuyobozi wa SADC. Gatatu, iyi nama rusange yitabiriwe n'abakuru b'ibihugu na za guverinoma bakurikira rimwe nyakubahwa Dr. William Samoei Ruto, Perezida wa Repubulika ya Kenya nyakubahwa Dr. Emmerson Mnangagwa, Perezida wa Repubulika ya Zimbabwe nyakubahwa Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bakomeza bagaragaza ko hari nyakubahwa nyakubahwa Evariste Ndayishimiye, Perezida wa Repubulika y'u Burundi, hari nyakubahwa Andry Rajoelina, Perezida wa Repubulika ya Madagascar, nyakubahwa Lazarus Chakwera, Perezida wa Repubulika ya Malawi, nyakubahwa Perezida Paul Kagame, Perezida wa Repubulika y'igihugu cy'u Rwanda, nyakubahwa Cyril Ramaphosa, Perezida wa Repubulika ya Afrika y'Epfo, hari nyakubahwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Tanzania, hari nyakubahwa Yoweri Kaguta Museveni, Perezida wa Repubulika ya Uganda, hari nyakubahwa Hakainde Hichilema, Perezida wa Repubulika ya Zambia, hari nyakubahwa Hamza Adi, Minisitiri w'Intebe wa Repubulika ya Somalia, uhagarariye ngo nyakubahwa Hassan Sheikh Mohammed, Perezida wa Repubulika ya Somalia, hari nyakubahwa Ambasaderi Tete Antonio, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Repubulika ya Angola, wari uhagarariye nyakubahwa João Manuel Gonzalez Lorenzo, Perezida wa Repubulika ya Angola, hari nyakubahwa Denge Alo Kuolo, Minisitiri ushinzwe umuryango wa Afrika y'Iburasirazuba, wari uhagarariye nyakubahwa Salva Kiir, Perezida wa Repubulika ya Sudani y'Epfo. Ingingo ya 4 bati inama rusange yari yitabiriwe kandi n'abaminisitiri bahuriye hagati ya EAC na SADC, umunyamabanga mukuru wa SADC ndetse n'umunyamabanga mukuru wa EAC. 5 ati inama rusange rero yibukije ibyemezo by'inama ya mbere ya EAC SADC yabaye kwa 8 Gashyantare 2025 Dar es Salaam Tanzania, ibyemezo by'inama y'amahoro n'umutekano y'umuryango wa Afrika yunze ubumwe EU yabaye kwa 14 Gashyantare 2025 ndetse n'icyemezo cy'ibihumbi 2773 cy'inama y'umutekano y'umuryango w'abibumbye cyafashwe kwa 21 Gashyantare 2025. Byose rero ngo bigaragaza ko hakenewe imbaraga zihuriweho mu gushakira umuti umutekano ukomeje kuzamba mu Burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo RDC. 6 bati inama rusange yemeye raporo ku byavuye mu nama y'abaminisitiri. Ahangaha niho nshaka gutinda kubera ko ubundi abaminisitiri byo bagennye nibyo bikomeye cyane, tumaze iminsi tubigaruka, wenda ndaza kubinyuramo nihuta, ariko bagize bati inama rusange yemeye raporo y'ibyavuye mu nama y'abaminisitiri ya EAC SADC n'abaperezida babyemeje yabereye i Harare muri Zimbabwe kwa 17 Werurwe 2025. Ati irimo rero na raporo y'inama y'abakuru b'ingabo ndetse rero n'igenamigambi ry'inzira ngenderwaho cyangwa se roadmap, no kuvuga n'uburyo buzakurikizwa mu rwego rwo kurangiza ibibazo byo mu Burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ati n'uburyo bugaragaza ibyibanze bigomba gukorwa mu gihe gito hagati
ndetse n'igihe kirekire kugira ngo habeho amahoro arambye n'umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Inama rero yasabye ko ibyo byemezo bishyirwa noneho mu bikorwa vuba n'impande bireba. Ngira ngo wenda ntabatindiye mu ranyemerera mfata umunota umwe. Iyo bavuze rero ibyo bikorwa bizakorwa mu gihe gito, ahangaha agomba guhagarikwa imirwano, hagatangira ako kanya ibikorwa byo kuganira hagati y'impande zombi, ibibuga by'indege bya Kavumu na Goma bigafungurwa kugira ngo imiryango itabara imbabare itangire kugera ku baturage babikeneye. Hari ugutangira kuganira hagati y'impande zombi, hirindwa ibitero byagabwa na buri ruhande. Muri kino gihe cy'iminsi 30 hazashyirwaho itsinda rihuriweho rizafatanya na MONUSCO ndetse na ICGLR. Abariri icyo bazakora n'iri tsinda rihuriweho na EAC na SADC no kugenzura iyubahirizwa ryako gahenge nyine kazaba katangijwe. Ni byinshi bigaragara muri kino gihe gitariki by'ingenzi nibyo. Hanyuma rero igihe cyo hagati bagaragaza ko MONUSCO izongererwa manda, ndetse rero hagatangazwa noneho agahenge k'igihe kirekire cyane. Impande zihanganye zizaguma mu biganiro. Hanyuma rero iyo bavuze ingamba z'igihe kirekire, ahangaha nuko ihuriro rya leta FARDC, ingabo za leta mu mbabarire FARDC, zizahabwa ubushobozi bwose bushoboka ku bufatanye na EAC na SADC, noneho zijye kurinda ibice byigaruriwe na M23 birimo imijyi ya Goma na Bukavu. Kare twabivuze, abantu benshi bakomeza kubitinda, hari kaba minisitiri ndetse n'abagaba bakuru b'ingabo niko bemeje muri icyo gihe cy'amezi 3 kuzamura. Ingabo za FARDC zizahabwa ubushobozi bwo kuba noneho zacunga umutekano mu bice bigenzurwa na AFC M23, hanyuma rero zicunge ibyo bice neza. Ikindi kandi bavuga ko MONUSCO bazafatanya nayo izaba yongerewe manda. AFC M23 ubwo ntabwo bagaragajeyo aho izaba iherereye, gusa bijyana no kuba wenda izaba yarinjijwe mu biganiro biratangira muri iyi minsi 30, ubwo wenda muri iyo minsi 90 cyangwa se kuzamura. Ibyo biganiro bizaba byaratanze umusaruro. Mu byifuzo AFC M23 isaba harimo kwinjizwa mu ngabo, harimo gucyura impunzi, harimo guhagarika ihohoterwa rikorerwa abavuga ururimi rw'ikinyarwanda. Ni byinshi bigaragara mu byo bifuza. Hari ukwemerwa nk'umutwe wa politiki wemewe, nta wamenya ari Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo izaba yarabyemeje, ariko ikigaragara nuko mu minsi 90 kuzamura, ubwo n'amezi 3 kuzamura, ingabo za FARDC zizahabwa ubushobozi bwose ku buryo zizashobora noneho z'ubwazo kwicungira ibice byose byo mu burasirazuba. AFC M23 idahari, zizahabwa ubushobozi ku bufatanye na EAC na SADC nk'uko abaminisitiri n'abashinzwe umutekano nyine aribo bagaba b'ingabo babyemeje. Bari bategereje ko abakuru b'ingabo babiha abakuru b'ibihugu mu mbabarire babiha umugisha. Hanyuma rero iyi ngingo ya 6 iragaragaza ko babyemeje, ahubwo bakanasaba ko bishyirwa mu bikorwa mu gihe cya vuba. Dukomeze none n'ingingo ya 7. Inama rusange yategetse itangira ryo gushyira mu bikorwa raporo y'igenamigambi ry'inzira ngenderwaho. Hanyuma 8, inama rusange ishingiye kuguha amahirwe angana abagize ibitsina byombi cyangwa se ubwo n'uburinganire, uburebure bw'akarere n'indimi zashyizweho n'itsinda ry'abahuza rigizwe rero n'abanyacyubahiro bakurikira. Bivuze ko noneho kuguhuza izi mpande zombi muri ibi biganiro bigiye gutangira hagati ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo na M23 bahawe noneho abahuza benshi nk'uko bigaragara. Hari nyakubahwa Olusegun Obasanjo wahoze ari perezida wa Nigeria, hari nyakubahwa Uhuru Kenyatta wahoze ari perezida wa Kenya, hari nyakubahwa Montrante Galema wahoze ari perezida wa Afurika y'Epfo, hari nyakubahwa Catherine Samba Panza wahoze ari perezida wa Repubulika ya Central Africa, ndetse hari na nyakubahwa Wokzwedi wahoze ari perezida wa Ethiopia. Sinzi niba amazina nyasomye neza, ariko aba bose noneho binjijwe mu gukomeza guhuza izi mpande zihanganye. Noneho biragaragara ko bakoresheje nyine uburinganire, hashyirwamo n'ab'igitsina gore mu rwego rwo kugira ngo nabo binjire mu bijyanye n'ubuhuza bw'izi mpande zihanganye 10. Bati ibiro bikuru bya EAC na SADC byasabwe kumenyesha abahuza ko
bashyizweho ku bwumvikane rero busesuye bw'inama rusange ndetse no kugeza ku muryango wa Afurika yunze ubumwe EU. Inama rero y'umutekano y'umuryango w'abibumbye ni ibyemezo byafashwe muri iyo nama 11. Bati inama rusange yategetse abayobozi b'inama gutumiza inama y'ibiganiro n'itsinda ry'abahuza mu minsi 7 iri imbere. Ibi biganiro bigomba rero gukorwa ku bufatanye bwa SADC na EAC na Afurika yunze ubumwe. 12. Inama rusange yashimiye abayobozi ba EAC na SADC ku bw'uruhare bagize mu kuyobora iyi nama y'abaminisitiri hifashishijwe uburyo bw'ikoranabuhanga ndetse no kubw'imbaraga bakomeje gushyira mu gushyigikira amahoro arambye n'umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'akarere kose muri rusange. Inama kandi yashimiye ibiro bya EAC na SADC ku myiteguro yakozwe kugira ngo iyi nama ibashe kuba. Hanyuma rero basoza bagira bati bikorewe hifashishijwe ikoranabuhanga kwa 24 Werurwe 2025 ni mu ndimi z'Icyongereza, Igifaransa, Icyesipanyolo, imitwe yose y'inyandiko cyangwa se indimi zose z'inyandiko zifite agaciro kangana. Byakozwe kuri 24 Werurwe 2025. Ngibyo rero ibikuye mu myanzuro y'abakuru b'ibihugu. Ahangaye icy'ingenzi kwa ukwemeza iby'abaminisitiri bagaragaje n'ibyo bigaragaza nyine road map cyangwa se urugendo, inzira y'uko amahoro agiye kugaruka. Rero abakuru b'ibihugu babyemeje. Mukomeze mugire ibihe byiza. Mu kanya wenda turagenda tubona icyo buri mu president yagiye avuga, nabyo turaza kugaruka tugende tubibagerezaho ku gihe.